Ia le nei tu la ia te ole anga whaaloalo e toi whaafeiloa ia tuai le whaafunga anga Samoa. O whea lava staffo le soi fuanga lo e maua ile au unanga nea lau loa bei. O te fia e whaatalofa atu i le suafa manu malo Yesu Keriso. Ia ai a olo iai pia Samoa i tu langa i le whaingata o le whaamai wo o mai. Ia e pei o na iai e le toi pōmale e. Ia ai le tu uai fo ile mātaunga luenga i nisi foi. Ia o whaalinga o fofongia e pei o na mahaua pere nei vai tau. Ia a tonu ai ono le vai tau le luluti mai o whainga tāma ti ngā. Ia e pei ono whengai male atu nu. Ai le o mapu ai pea. Ia le a au whaalua loa le ri whaola. Ia au wala mai nisi an au auna. Ia le o mātau whaatasi ai. Ma le fionga ia brother James e le to e tau whaailo. James Farrell. E pei foi ona iai le sia tātou whaatanoanga. E le i mamao atu. I se tasi o whaalinga na tūlai mai mapu i whangalele. Pei tai ane. O lea ua mātou whaasala lau tu sa o atu i nei. Ia ele maota o lea fionga le i whilela. I nei le ufisa. Ia e maofa fo i le anganga. Ia i se tasi o whaalinga le o wha ai le nei tai au. Ia e pei o na mātou wina. E tau wina whaailo atu. Ia e mauteo mai. Ia watu o muri atu le tele o nei tangata. Ia wau mai, o tangata o lo o whea ngai ma ngase o tino. I so se ti ngā o lo o whea ngai ai, ia o lea na mawhai o na whaamalolo ina. O le whaalinga la leo bo wa ia i nei leo fisale mauta brother James. O se whaatusa o Yesu fina ngalo pa ia. Ia le taitonunga ia whakatoliko. E re tu uai to o telo ila to ele o taitonu ma amu amu. E whamasino ale atua natu langa. Ia au le nei tu la. Ia e watu pea, ia se le mātou o unanga. E ala le whaatatonga ma le fionga le li whilela. A le la tu atu lava noa e whaamatala lava e brother James. Le tūlanga e pei o na amatalia ai o ana whea. Ia ma le tūlanga le o mātou. Ia o whaiasina te leo le swa upa ia. Le ana tawhe mai ia i fufonga o le ali whaola Yesu fina ngalo pa ia. Ia o le temi nei. Fia lava le anganga e whaatalo whaatu brother James ma lo le soifua ma lo le tauatai. Ia e fifile nganga whāloa le whātalo whātu i le malu mal pa ia le tātou tunu. Ia i uso matu whāwhine fo ia ke wiso mai mua mai ia tunu mamau. O whāpeo na mau mai whasala launga le au nei ia le media o le loa pei. Ia whātalo whātu fo i le tō whini a Marietta. Whāwhitai lava mo le whamanoa ina fo i le lua taimi o ruasi asi mai nei i le maota nei. Ia o le maota whātau wā. Se furu tau sanga le mātou whale. Le wa ato tau sanga nge le furu tasi o tau sanga talu na whai le mātou whale. Ia o le peo le mafuanga lava i o le luafi o mai o le fia watu lava se whi au e winga i le nei wharinga pa ia. O le misterio pa ia fo ia le mawhai un tātou whamatala ina. Le nei misterio mamadu. Wha peo na tuina mai le tātou li whaola. E ala mai nei vainga ese masuinga ese foi o tātou o langa. E lo iai nei le whātusa o le whina ngalo pa ia o Yesu. I le mātou whale i le ufisa. Ia o le amatanga lava i o le whāringa. Na amata mai lava i le afi o le aso sā. Na o le aso tua na i le na whai e lockdown. A o le aso sā le na whāpeona i ese vainga ese na tūlai mai le whātusa o le whina ngalo pa ia. O le afi na sa whauma le mātou novena. O le novena po se talo tausi foi mo le iwaso. O le mātou ainga i le novena le whina ngalo pa ia. Ia e mai an mātou novena le ponga. Ai wa ai e loa suinga ese. Suinga wa ai foi le whaatusa. Wa pe o le o se o e le se o nis laititi. Whatua whauna tausanga. Ia sa sau e wakuia kewe ave sui. Ia e sau wa ai e kengi ki whamela tangi Yesu. Ia sa whaatala lea i lava mātou nei matutua. Sa whapea lava i lo e se meo tupu. Ia sa mako whewheo a iso alo sa unga la e sui molina. O nganga uloanga e le mele kupu whakusa. O vai o susu ma mai fonga le li whaona. Ia malo vai e kuilunga i le afio e le li whaona. O lo le pau ma suau. Ia kangolea mai le pau la poa. Mai loku e kong le li whaola. Ia peila ngā maka maila le po le aso sa. A maka ngā ia ifsua u kong le po. Sa u ma le aso atua na nafi. O le po la na po. Nga koe siaki a kuai. Ia wa maka i whanga kupu sua au. Ia o nei le vave au.
ia sa e lo le vai nga ese ia le wa vai ko o le mea lo afio ile di fa ola I langa fakusa wa makanga lilo fia o mai suau ia pe le nga sa makure loanga sa kafe sa kuru foi le li fa ola le po ia o mako fiala mai ni kai o mako vai ai o e foi le si mele wa maka wa lilo fia o mai fakusa ia o se kali aku nga Marieta ile fa fesili ile amatanga ma le mafuanga fo pe fa pe fia foi na tupu ia pe o mato uma mato ai nga sa mato faita talo mai ile mato fali ia o le tau sin mato ngo venga o le fina ngalo pa ia o mai nga ngo venga nga fia ia mai e lo Yesu ngi me alo fata ua ele nga se me alo fa le mato ai ale me alo fa mo tato uma sa mo mal langi ato ia se tali atu le fa siri to fina Marieta fa tai me never know. Whautai brother mo le tali malama lama. Ia ai ona o le tātou atu nuu. A wane I te tēnei whina ngalo se I tu lou ia le tala le awhai atu. I le whaaringa mua le ana tupu. Ia na langona ia le whaanoa noa I nisi fo I ola fonga na whai ai lunga le upenga te whailangi. Pei wa amu sia ma amu le tele o isi tali tonunga. I le tali tonunga ia whakatoliko. I le tūlanga pe ona tūlai mai le whaaringa mua. O lea la ua toe tūlai mai le si whaaringa lea. Ia sa o le tala fo ingali. Sa I longa e wa ai le si tangata whato ai lomo tali tonu. Ai I le whaatua tuanga ai o to tele o ilan tau lele I mawhai o na mawse wanoe malanga mai mai moa foi. Ia e whai sina o fofongia foi o le ne mea alo whata ua. Ia watu ina mai le ainga. Ia ai ona o le tali tonu ma whaatua tua e ala le tonu o vena. A le fisili, Brother James, o le ua whea ngai tonu ala tunu umwhai ngata e ala le wha mai re toi tau wha ailo. Ia aulo oe sila fia I le wale tasi ia o awalua ia pe watu lasi fo inisio wha adinga wha peontu ina mai lo fo iso I fuanga talavo. E ma whai ona e tau wha ailo I le atunu. Ia o le ale wingo le nei wha adinga wa le ala atu fisili tangata le mai mo mai. Po le ase fe au o le ale winga le whaadinga o Yesu fina ngalo pa ia. E le ngata le taitonunga o tangata katoliko. Ai o tangata o ma kerisiano e tali tonu ia Yesu. Ia whaftai lawa mo le whawhesiri. Ia longa lua leo le whesiri le tō whine ia Marieta. Ia o le sawawi tali atu I le whaalinga. Pe o le pole o le aso sale na o updating ai lo tangata. Ia o tūlanga whapene, e whai tete lava wai tupulo se mea. I le awa unga ia whakatoliko, e le mawhainga kupulo se mea awelo I tua. Se vanga nā lava se whatangana mai de taitai. Ia po le awhionga whele aki piko po. Ia o lau au ia langona iai, o le whiau nei, o le whaalinga nei, po le miste lio lilo nei. O le tau ono mea mai loe tangata. O ngai, tō tele o I lātou tātou atunu. O me wheme me iai nei whatutua. Ia wa ui o te le whamasino lava ui le whaatutua le tangata ma le tangata. Ai o te tala noa tu lava ui lau nei whaatuatuanga whakatoriko. Ia pau lava se whiaua watu ia I teila ia I uso matu whawhine fo I oro whapeona tele whamatalanga o upulafo whaasanga tau me le kalesia. Ia o le meanga o lau oe lava whamasino ngā whatangata. Mai o loo sira fonga le li whaola. I lau oe lo oe tongi maa, lo oe fo I whaitio I le ekalesia lea, ma le ekalesia. E pe o le whalinga, o le pōle na whapeona tu ina atu ai. Ma kwa I wheme ia tangata, wa maka nga iei le whewhe, wa maka nga iei le matau, ia me uma, wa maka whamaingi o whesiringi au pe eise a le winga o le whalinga. Ia o le pō lava le na, sa utu whesili ai le li whaola. Sa utu whesili le li whaola. O le ha e se wheau mo Samoa. O le ha e se wheau. O le ha fo ile mafuanga o nei whaaringa. O le ha fo ile, what's the purpose? O le ha se wheau mai lau whiu. Wai makere kakere o ilo kako. Po o whea nga ia iri fina ngā lo le tua. Kakere ilo kako po o whea po le ha le winga po ia se mea la atua mai le whaaringa. Po o se le lei, po o se le anga. Ai pe o le pō lava lea, sa atu ina mai e le li whaola ia te au le musumusunga. E ala se wheau tā ua. O le wheau nei, e lui tau wai oe maa, ne uso ia ke riso. Lui tau wai oe maa. O le wheau o le salamō. E le se wheau e tau whawhiwhei tātou.
e le'i finagalu le atu e tau fa'amata'u lona ona tagata ae pau se fe'au e mai e le li'i fāola mo Samoa ma le lalolagi atoa o le fa'atuatua lava mea uma Wai pei o le taimi lava lena alia'i mai e le fa'ama'i totono o Samoa fale lockdown ae aso sa tula'i mai loa le fa'aliga mamalu lea ia o lau a'u ia molimau atu i ai o a'u ia ua masagi lava i me fa'apenei o la'u a'u ia o laga tuputupu ai e mo'i lava na o sina taimi sa ova ai ai ni fa'aliga fa'apenei ma nisi mea ia ma isi mea e le uloa isi tagata misi telio ae o a'u ua masagi me fa'apenei ai ai foi nisi fa'aliga e tula'i mai i isi tagata kerisiano usu e ia kerisiano i le ekalesia ma le ekalesia o te lē te auputiga o ga I had the grace e ai le kalesia ia te o te malamalama e le kalesia o le malamalama e wai e ai mea alofa le atua mai ati oe ma o le kalesia o le malamalama o le kalesia o le loto maua lalo o le kalesia o le ola fa'atuatua ma fa'atupu ai le fa'atuatua so e leo se fa'aliga e tau ona fa'afefe ai oe aua ne e se tatou mafaufau fa'apea ua e se fa'aliga lakau fa'afefe i Samoa leai e leo se fa'aliga tau fa'afefe o le tau fa'aliga o le fa'aliga lenei o le toe fa'amanatu is a remind for us to let us repent and return to the Father o ka le faigofia o le mea ia maga'o Iesu o lou salamo ma loko e fo'i i le atua e lē kau fa'amamalama i gakoe a'u gakulaga mamalama o e uso a kerisiano o tatou uma lava ese uma tatou ekalesia e aua le tatou si'i le tā malafo aua le tatou tau le pua malafo i lou uso tagata mai le mamalama le taiti i le fa'atutuaga fa'akatoliko e lē mamalama le metotisi i fa'atutuaga fa'akatoliko e malamalama lava le tagata i lona ia fa'atuatuaga a o le fa'atutuaga fa'akatoliko lava ia e mamalama i lava tagata katoliko ia o le sa'ua'u ia foi fautuaga i nei mea o fa'atusa i si'i se tā se i le fa'atusa leai aua ge'i kou ula le fa'akusa Wai e wha mai e le o le whaakusa, au ka ngaka le onga le whaatusa. A ka ko vai le whaatusa le whiringa pa ia. Ka ko vai uma, o fonga umala Yesu. E moi wai kele o kala wha mai. E le iwa aise si le li whaola. Le ai, na iai lātou. Na iai lātou na tō fia e le tua. Lātou te wa aia fonga le li whaola. Ia lela wai e whaalinga nei. How can a statue become alive? La ofesiri ngai a oko. Whawhenga ngaku, mai se whaakusa e ola. Le tawhe mai whawhong maloi mata malingi le li whaola. Ia lau whautuanga na Samoa, e le se whaalinga tau whawhiwhi. Al toi whamanatu, o toi whamanatu, ia tātou salamo, tātou toi fo'i le tua. Ia o se tali atu lea Marietta, mo le whawhiwhi. Ia na ua whaafonga le mamalu fo ia lantinu o mai lantou o loo whaongaina le o unanga lua pei. I le tali manino mal malama fo ia le fionga le di filela ia Brother James. E tusa fo ia le nei whaalinga pei anu whai atu. Ia ele ia ise mawhau ai loa le toa tele. Ia au se i tu e whate ia. Ia o whai asin toa tele lantou lewa tu umuli atu. Ia nau mai e whaita talo ia ma fia maua le whaamalo longa le soa au. Ia wa le fo te mata watu e toa tele fo ia nisi ele ni katoliko. Ia le wa mata ona ngā solo mai. O le fesiri muli la le fionga le filela. Ia o lea e tatala le awa noa moso se tasi. I ma whai o nao o mai ai e fia maua le soau. Ia ma i le tūlanga i pei ona e sau noa i le winga le fe au. Ia mo le anga ia tu luma nai ai wha atupla ia pia. O le ala sau sila fia i se isi fe au i tua atu brother. O lea i tau mawhai ale li whaola ia e me se foi. Ia o le atua lo wha avai e sa moa pēne e sau noa. E le o le tapua inga o le wha atutuanga o le tangata. O le ala i tatala le awa noa i so se tasi. E mawhai o na o mai i fia maua le wha amalo lunga e me se lavo e ngase wha mole. Ia whaftaila mo le whawhisiri. Ia o la ua ui tali atu i ei le whawhisiri. E ala i se whi au e tu atu nei mea am. Ia o au ia. La ua ui tali. O leo te whātalitali. O tātou te whātalitali umala. O le ale si la asanga. O le ale si la asanga le di whaola le la whaadi mai. Wa e pe o lo uwa ai atu. O le tawhi mai lava fonga le di whaola.
fōringa mai e whawau pea. Mai o le si mea leo te whātatali e pe iai nisi whi au tā ua. O tuina mai le i whao le e mana umia. Ina ia sira fia mai loa e tātou tangata. Ia pe o le mea nā le iei nei tātou. O tātou whātua lava mea uma. A le eile whātua. Ine mawhinga e whekule maunga le sami. So, awa tātou te pole. Pe o whitia Samoa e COVID sfurmariwa. Ele pule COVID ati o Samoa. Pule o COVID. La le ala i pule ai o COVID. Pule o COVID e ala i lo tatalu. Ma lo whātua. La u whautuanga ngā Samoa. Awa ne i au mai COVID. Ma mea e tātou te misi ai lo tātou whātua. Ma tau wheme mea i o tātou whātua i le tua le ai tō mau. Tā mau lo tātou whaavai le tua. Wa o le tua le whaavai Samoa. E leo se le tua mai se situ o le tua o li lang. O le tā maa le li i whaola. So o la ufautuanga na tā mau tātou whātua. Manofo te talo. Whaile anga pongi ma tuu o tātou loto ātoa. O tātou anganga i le tua. Se i whaipo le ale mea o lo fina ngalo le tātou o li i whaola. E tūna mai i tātou. I o se tali muri atu lava lea ro nei au aunga. Ai manuia lava tātou mafutanga. Manuia le tātou lockdown. Wa le lato e whau le tūlai lua. Ia, wha maunia fo e tapua inga le fionga le pandemia maron kapineta. Ia, o taitai ai kalesia. Ma le atu nuu atua. So i fua ma i manuia. Ia, le nasa moa lau whaafunga anga i tūsai fo i os whatatanoanga me le fionga le whilela. Ia, Brother James. Ia, i le sasaa mai fo i os ona whina E tūsai fo i o nei miste lio e ala le whaalinga tā ua i esu whina ngalo pa ia. Ia mo i lātou e kātoliko e mālamalama ai, ai mo i lātou le au kerisiano. Ia e wha mālamalama ina o tau whina e le anganga o le atua. Tu sai le nei whaalinga ia au lewa sau noa, Brother James, e le se a wha ina e tau fia i fua. Leo mai e asi ia ma e fia pai mai le soa upa ia le nei. Ia e mawhai ona wha mālolo ina iso o so ngase. Pe ai ia te oile wha tua ia au tātou wha tanoanga na. Tu e maua nis wha tanoanga luma nai pe a whai lava. O le a wha atuptele ina le nei wha alinga i nei le ufisa le mauta brother. Ia ai a whai o nei te fia i loa. Ia e te whesiri lava i lunga mai alma wata ngase o lo iai le taxi stand o le pelas. Ia i nā tonu o lo iai le mauta. Ia o Brother James pe a whai e fia maua. Ia le swa upa ia. Ai mol te minei. Wha manu e tele le tua ia Samoa e mesel whianga iai. Ma whainga tāwho i o nei wha mai tātou ta talo. Ina ia tafi e sea. Le mana o le atua. Le nei wha mai e peo na awhia i lalo langi ma Samoa. Nei ai mol te minei. Wha manu e le atua e lau wha sausaunga. Wha ato wha soifua.